Drago mi je što smo se večeras okupili u Matici Crnogorskoj da se zajedno prisjetimo istaknutog crnogorskog književnika Čeda Vukovića 10 godina nakon njegove smrti. Od najranijeg djetinjstva smo kroz školsku lektiru upoznati s djelom Čeda Vukovića i njegova sveprisutnost je tokom svih faza školovanja učinila ga jednim od najvažnijih crnogorskih autora. Video koji smo imali prilike da pogledamo je odlomak iz emisije koju je gospođa Nela Savković-Vukčević radila 2007. godine, ako sam dobro zapamtila. Dakle, to je bilo godinu nakon što je objavio svoju posljednju knjigu i 7 godina prije nego što nas je zauvijek napustio. Uz veliku zahvalnost što ste nam omogućili da pogledamo ovaj kratki snimak koji zapravo nigdje više nije ni dostupan, želim da se nadovežete na ono što smo upravo gledali. Gospođa Nela Savković-Vukčević. Hvala na lijepoj najavi, sve vas srdačno pozdravljam i zahvaljujem Matici Crnogorskoj što daje priliku da se vidimo i popričamo i u ovom slučaju odamo počast Čedu Vukoviću. Emisija je, kao što je kazala Dragana, snimljena 2007. godine i htjeli smo da obuhvatimo kompletno, dakle ne samo literarni rad, nego i životni put umjetnika i posebno u svjetlu njegove borbe za obnovu crnogorske nezavisnosti. On je tim povodom objavio i knjigu koja nosi naslov u duhu crnogorskog borbenog optimizma, Crnogorsko proljeće, pisma iz blizine. Riječ je o tekstovima koji su objavljivani u pobjedi u susret referendumu i dakle njima se iz ugla Čeda Vukovića utirao put za našu samosvijest, nacionalno dostojanstvo i upravo u tim pismima vidimo da je bilo mnogo povoda da on progovori o toj crnogorskoj samosvojnosti, da nas na neki način probudi i pozove da zajedno vratimo Crnu Goru sebi. Povodi su, kao što sam kazala, brojni. Da li su to reminiscencije, meditacije, iskustva različita, tuđa i lična, događaji u svijetu i odnos Crne Gore prema sebi i svjetskim događajima i vidjet ćete da imamo raznovrsne naslove. Inspiracija je priroda, možemo reći da je gotovo obsesivna tema rijeke i jezera, a naravno i ličnosti iz crnogorske istorije. Čuli smo, ovdje je pomenuo Jefte Milovića, tu je zatim i onaj čuveni razgovor sa Vitom Nikolićem u kojem Vito objašnjava da smo svagdašnji i ovdašnji, da sve upućuje na to i pita Čeda Vukovića hoće li mu raditi predgovor za jednu takvu knjigu. Dakle, između ostalog nalaze se i takvi razgovori. Govori se o naravima, o crnogorskom humoru također, uz sve ono što je naša velika borba i teški put. Govori se o crnogorskom jeziku, o značaju Matice Crnogorske, o razgovorima, o osmijehu Ljuba Čupića i Stane Tomašević na njegov način, na jedan poseban način, dakle tako jedan medaljon, jedna lirska observacija i ja bih, evo, pošto je emisija imala dovoljno vremena i predstavila moj način i pristup Čedu Vukoviću, za ovu priliku samo kratko napravila osvrt na 2 pisma, kraći nešto što bi pokazalo taj poetski rukopis, pristup, način na koji Čedo povezuje univerzalno i crnogorsko, krećući dakle od jednog citata Ničeovog da samo toliko vrijedi jedan narod kao i čovjek u ostalom koliko na svoja doživljavanja uspije da utisne pečat vječnog, dakle krećući se od tog stava Ničeovog do indijske maksime ne rađa se ono što nije, ne umire ono što jeste. Čedo, dakle, Vuković kaže da Crna Gora nije rođena iz ničega što nije, dakle ona jeste i samim tim ne može umrijeti jer jeste i u tome jeste zapravo u toj probuđenoj samosvijesti javlja se onaj ničeovski pečat vječnosti. Na taj način on pozicionira Crnu Goru u nešto što je ukupno svjetsko filozofsko nasljeđe i kad je riječ o
pismu koje možda sublimira sve ono što je kazano u ostalim pismima, mogli bismo reći da je to ovo sa naslovom Dužni smo Crnoj Gori i ja ću kratko pročitati fragment. Ovo može biti i za studente, posebno za studente retorike, gdje oni imaju zadatak da govore tekstove koji su ovakvog karaktera. Dakle, Čedo Vuković kaže: dužni smo Crnoj Gori jer smo tu nastali i ugledali nad sobom oči svoje majke i upijeli njena tepanja kao sve glas života. I tu su nam svi preci svojim žrtvama i ranama prokrčili put kroz nevremena. I tu su nas obdarili prebogatim darom, glasom iz grla svojega i riječima izvornicama. Dužni smo Crnoj Gori, to nam je zavičaj u prostoru i vremenu, a mi bivamo biočuzi u živom lancu između predaka i pokoljenja koja nadolaze. I znamo da smo tu bili, da jesmo i da ćemo biti. Sjutrašnjica kuca na naša vrata iznutra i spolja. Dužni smo Crnoj Gori jer su nas njihale njene duge. Nemamo druge slike neba ni drugih vidika, pa ni nogostupa tvrdog pod korakom. I dužni smo Crnoj Gori jer od rođenja nosimo u sebi njene nepisane zakone, životne i moralne, a svaka ptica o svome krilu visi. Dužni smo Crnoj Gori jer tu primamo svoj dio sunce i grumen rodne zemlje kao dar i znak postojani. I zaista dužni smo Crnoj Gori jer tu jasno čujemo glas svijeta i njen razgovjetni glas o svijetu. I evo, dužni smo Crnoj Gori, mada znamo da sva ne blista. Neljudske sjenke protiču kroz nju kao ponornice. Zavuku se pod slojeve vremena, pa opet izbiju. Prividno nove. I bude se pralegende i traje vječni okršaj dobra i zla. I jača ljudsko pouzdanje. Dužni smo Crnoj Gori, jer njena rijeka, njena najdublja matica nezadrživo hita dalje i pored usputnih odvojnica. Ovu knjigu Čedo Vuković završava riječima: Crnoj Gori dugujem sve, a vraćam joj pregršt riječi. Hvala vam. Podrhtava đačko srce u klupi. Ne zna se baš najbolje matematika, a čiča nema milosti, izvodi pred tablu. Skupilo se đačko srce. Samo da me još ovog puta zaobiđe, ali čičino oko ne zaobilazi. Đak se nekako preko volje podiže sa svojeg mjesta, izvlači se tromo iz klupe. Zastane, predomišlja se. Čiča mu širokim pokretom ruke pokazuje put k tabli i klanja se tobože kao pred nekom uvaženom ličnošću. Da, svi putevi vode pred tablu, pred ona dva stroga stakla, pred ona dva oka od kojih se ne može ništa sakriti. Deder sinak, izračunaj ti nama. Čičine riječi šušte i slažu se jedna na drugu kao lišće u tmurni jesenji dan. Sinak uzima kredu i pokušava da s nje skine omot od hartije, ali omota nema. Već su ga skinuli. Sinak struže vrhom cipele po podu, nema mu pomoći. Na jednom iz čičine ruke ispade držalja. On se hvata za grlo da razdere tijesnu kragnu, cviker mu kliznu niz grudi i zaljulja se o crnom gajtanu. Strahota ljudi, čudo nad čudima. Sinak je odjednom nestao. Na podu je samo kreda i ona, o čuda, stoji uspravno. Šta se desilo? Đaci poskakaše sa svojih sjedišta, ali se ni za korak ne pomjeriše s mjesta. Stojali su skamenjeni, široko otvorenih očiju. Šta se to odigralo pred njima? Sinak, malen kao lješnik, sakrio se iza krede i čeka pogodan trenutak da šmugne pod najbližu klupu, ko je imao ogromnu moć da to učini. Ovo je naravno sami početak Svemoćnog oka, jednog od omiljenih naučno-fantastičnih romana iz našeg ranog djetinjstva. Dakle, u srca najmlađih čitalaca Čedo Vuković je ulazio svjestan sebe mlađeg, neposredno nam se obraćajući, bez nadobutnosti i onog ja sam preživio, a da vidim tebe stava, kao da je djetinjstvo izazov, a ne blagoslov. O njegovom stvaralaštvu u oblasti književnosti za djecu i mlade govorit će profesor dr. Sofija Kalezić. Hvala najljepše. Književnost za djecu i mlade Čeda Vukovića.
Jedan od najznačajnijih crnogorskih romansijera, Čedo Vuković, rođen u Đulićima pored Andrijevice 1920. godine, preminuo u Podgorici 2014. je početke svog literarnog angažmana u domenu stvaralaštva za djecu označio stihovnom formom, publikujući poemu Vitorog 1948. godine sa temom iz narodno-oslobodilačke borbe. Korpus navedenog temata, koji obilato koristi u svom obimnom pripovjednom dijelu, Vuković se u okviru literature posvećene dječjem i omladinskom uzrastu više nije vraćao. Romanima Svemoćno oko 1953. Tim Lavlje srce 56. Letilica profesora Bistruma 61. i Halo nebo 63. godina okrenuo se žanrovima naučno-fantastičnog i pustolovnog, kao i romana u kome su glavni junaci životinje. Poemom Vitorog kritika se najmanje bavila, budući da je njena najveća pažnja bila fokusirana na spomenute romane. Međutim, u ukupnom stvaralaštvu nekog pisca ne treba zapostavljati ni početke, koji bez obzira što imaju strukturnih nesavršenosti upućuju na njegov kreativni razvoj. Poema je publikovana u posljeratnim godinama, kada se u našoj južnoslovenskoj književnosti osjećao snažan dah socrealističke ratne motivike. Nakon publikovanja Vitoroga, Vuković je u periodici objavio nekoliko autobiografskih priča. U pitanju su lirske ispovijesti sa tematikom ljubavi, djeteta prema leptirima, leptirova smrt i prema životinjama, avanture starog lava, dječje želje da se doživi more, Željkov san i iskustva prve pripaljene cigarete, pušačka priča. Ove kratke proze, pisane u feljtonskom i reportažnom maniru, također nisu imale većeg značaja i trajnog odjeka za dalje formiranje crnogorske književnosti za djecu, ali imaju svoje mjesto u njenim dijapazonima, jer je njima najavljen dolazak autora čiji dječji romani spadaju u sam vrh stvaralaštva ove vrste. Glavni junak u sva 4 Vukovićeva romana je dječak Željko, koji predstavlja primjer djeteta iz realnog svijeta sa interesovanjima tipičnim za njegov uzrast. Preko ovako koncipiranog junaka autor je nastojao da modeluje tip dječaka kojeg će nadograđivati iz jednog u drugo ostvarenje. Željkov umjetnički lik ujedno predstavlja metaforu djetinjstva, njegovih najvažnijih svojstava, dinamičnosti, poetičnosti, radoznalosti i plemenitosti, te ovakvim modelativnim pristupom pisac nastojao da izradi bitnu strukturnu sponu među svojim ostvarenjima. U liku glavnog junaka autor je sublimirao djetinju sklonost ka sanjarenju, njihovo priželjkivanje čudesnih moći i želju za avanturom. Veliki dio proznih književnih dijela za djecu počiva na sugestivnom stvaranju iluzije da se i realni dječji snovi i želje mogu lako i brzo ostvariti, pa stoga Željko predstavlja osoben psihološki portret tipičnog djeteta. Roman Svemoćno oko sadrži priču o čudesnoj spravi, izumu starog naučnika Jugovića, sa kojim se Željko upoznaje neobičnom igrom slučaja. On dolazi do aparata čija snaga počiva na kombinacijama optičkih efekata i koja mijenja boju sočiva, zavisno od cilja za koji ga neko koristi. Nesvakidašnja sprava je najzanimljivija po tome što daje rezultate jedino ako je pojedinac upotrijebi u humane svrhe, a ne u cilju sebičnih potreba. Ovako osmišljenom fabulom autor nam zapravo poručuje ono što je od najvećeg značaja za njegovo shvatanje kako čovjeka, tako i njegove misije na zemlji. Pomoću svemoćnog oka glavni junak izvršava seriju podviga, od kojih neki samo čine zadovoljenje dječakove sklonosti ka bizarnom, dok drugi, kao što je prijateljstvo sa malim Sandom u zemlji Snježaniji, imaju dubok humani smisao. U osnovi Željkove misije dobra i pomoći nalazi se činjenica da svemoćno oko služi samo dok je u prilici da pomogne drugim ljudima. Ono je humanizovano, moć njegove magije je u uslugama drugima koji su u nevolji, a ne onima koji žele da ga iskoriste za sebe. Kroz upoznavanje dječaka Željka s istraživačem Jugovićem, njegovog dolaska iz zemlje Snježanije i vraćanja svemoćnog oka, mladi čitatelji prate zanimljivu tematiku ovog romana. Sama činjenica da se u završnom dijelu ostvarenja naučnik ne ljuti na dječaka zbog krađe čudesne sprave, već mu poručuje da će ga odvesti na mjesec, djeluje kao najavljivanje nove epizode glavnog junaka, koja će se odnositi na još atraktivnije Željkove poduhvate i avanture.
Svemoćno oko je roman zamišljen kao fantastična priča žilvernovskog tipa, ali je ta zamisao postepeno u toku rada skretala u drugom pravcu. Umjesto žilvernovskog tipa romana, koji bi se zasnivao na činjenicama savremenih tehničkih dostignuća, dobili smo jedan maštovit, a manje naučno-fantastični tekst. Data sprava predstavlja plod snažne pišćeve humanističke usmjerenosti, jer egoističnog dječaka Željka ona uči plemenitosti i dobroti. U svemoćnom oku ne nailazimo na velik broj junaka, dječak Željko, istraživač Jugović i mali Sand, dok su svi ostali junaci sporedni, uključujući čuvara Okana, učiteljicu ili Željkove roditelje. Aktere Vukovićevog opusa kraži si težnja ka uzbudljivom i fantastičnom, za avanturom na zemlji, u vodi, u kosmosu, imaginativnom prostoru, privlači ih viša humana stremljena, čudesne sprave, svijet ispunjen promjenama. Dok je u početnom dijelu prikazan kao razmažen i sebičan, Željku u završnici iskazuje plamenite osobine, preduzimljivost, osjetljivost, humanost i hrabrost. On osjeća odbojnost prema školi i žudi za neobičnom avanturom, zbog čega prerasta u personifikaciju dječjeg avanturističkog duha. Njegov odlazak u zemlju Ekvatoriju, susret sa lavom ili uređenicima, jahanje na kamili, odlazak u Snježaniju ili sa mađioničarima, cirkuzantima i tužnim dječakom Sandom predstavljaju najzanimljivije epizode ovog romana. U pogledu literarnog kvaliteta ostalih Vukovićevih dijela za djecu i mlade posebno se izdvaja Ostvarenje, Tim Lavlje srce, koji sadrži originalno koncipiranu fabulu o dva fenomena koja intenzivno okupiraju svijet mladih, ljubav prema fudbalu i ljubav prema životinjama. Antropomorfizujući životinjske junake, Vuković im pridaje ljudska svojstva, pa u portretisanju likova ovaj roman sadrži karakteristike basne. U fudbalskom timu sastavljenom od životinja karakteri, strasti i reagovanja junaka su atipični i nepredvidljivi, pa životinje i pored toga što zadržavaju pojedine osobine svojih vrsta, preuzimaju ulogu čovjeka, što ovaj roman nadograđuje originalnom strukturom sa kombinacijom motiva koji nisu ustaljeni. O upotrebi jezika kako u ovom, tako i ostalim ostvarenjima za djecu, bez neke specifične lingvostilističke analize koja bi govorila o njegovoj asocijativnosti i svježini, dovoljno govore nazivi samih aktera radnje. Željko je onaj koji želi, Lav je Grivaš, ukrotitelj Zvijer i Munja, Spiker Brzoriječko, Noj Trčko, dok su igrači u timu Startović, Šupljorukić, Makazić, Promašić, Faulović, Ofsajdović ili Kiksalo. I u drugim Vukovićevim ostvarenjima, kao u romanu Svemoćno oko, izrazito je prisutna simboličnost i vrcavost imena. Sjeverna zemlja je Snježanija, grad Ledenbreg, zemlja sunca i pijeska Ekvatorija, profesor se zove Bistrum, njegova tvrđava Mašinograd, pilot Brzopletko, a zmaj ne stiži me. Preostala tri Vukovićeva ostvarenja mogu se svrstati u kategoriju dječjeg fantastičnog romana u okviru koje ovaj žanr pravi prodore u oblast crnogorske književnosti za mlade. Njegova fabulativna okosnica vezuje se za neobične tehničke izume što omogućava upliv fantastičnog u naizgled realističnu podlogu zbivanja. Vrijednosti naučne fantastike u romanima Halo nebo i Letilica profesora Bistrouma uslovljene su piščevom vještinom uspostavljanja odnosa između racionalnog i iracionalnog, kao i mnogim drugim stvaralačkim elementima, inventivnošću motiva, originalnom pitoresknošću pejzaža, čvrstom i zanimljivom fabulom, magijom naracije. Vukovićevi romani predstavljaju neobičan spoj međusobno polarizovanih imaginativnih svjetova, pa se mogu tretirati kao neka vrsta modernih bajki u okviru kojih su oštro suprotstavljeni fenomeni dobra i zla. O svojstvima stila i jezika Čeda Vukovića u kritičkoj literaturi pisano je mnogo, kao ostvarenjima koje su posvećena djeci, tako i onima koja se odnose za odrasle. Prepoznatljivo je svjesno piščevo nastojanje da jeziku prilazi kreativno, stvaralački, uvijek iz novog ugla i na nov način. Romani Čeda Vukovića, Svemoćno oko, Tim Lavlje srce, Letilica profesora Bistrouma i Halo nebo po jednom broju svojih odlika pripadaju ostvarenjima sa naučno-fantastičnim tematom, dok po drugim svojstvima u manjoj ili većoj mjeri odstupaju od ovog žanrovskog određenja.
Iako se Vukovićevi romani za djecu ne oslanjaju na naučne hipoteze, niti se u njima pojavljuju vještice i vukodlaci, vile i zmajevi, oni su magični. Ta magičnost se ogleda u opsesiji čudotvornog, koja je svugdje oko čitatelja, u dječakovoj želji da se pomogne svakome koji pati. U njemu je stil dio kreacije zrelog pisca, sklonog da formi avanturističke priče, poruči mladima riječi dobrote. Hvala. Hvala. Savna, savna, mila li si svakome zlu. Za tren obespametih uzeše mi se ruke i noge. Ako bi daleko bilo moga aksa ili domaćina ovako donijeli pred nečiji prag, uzvih se oko ranjenika, zderah robu snijega, trljah ga i prah vodom izburila. A djeca mi se pletu oko nogu, ne pomaže ni karanje ni zadlanci. Vidim, nije iz našeg kraja, bit će da je varoško momče. Čudan mu ćuber krije obrve, baš kao aksa moga. I zaplakah brzo suza. Mlad li je lelem u majci. I udarih u jektanje, a suze presušiše. Nije ni čudo. One mi kvase uranak i počinak, sva se suzom istočih. I zaklela bih se, suza mi sve bistrija, sve manje mutne žalosti u njoj. Nema odakle da izavire, samo prazna jeka iz grla provali i odroni se kamen u lubini. Šta ću s njim, ja kukala. Prokleto muško što visoko nosi glavu, zakratko, što se ne pričuva majci, ranjeni moj. Da mi je tu domaćin, lako bih, a ovako, sama ženska strana s dvoje djece. Jado jadoviti, što te donese u ove gore? Dlanovi su ti bijeli i meki, držalica ih nije cijelivala. Ova ramena nijesu nosila trupce i korita. Šta te nanese ovamo da se o jadu smeteš? Ojunačih se, zametnu ga preko ramena, njegova glava i ruke objesiše mi se niz pleći, tanušan je lak, momački kokotić. Moj bi ga sin pod pazuhom nosio moj akso. Zagazih s njim u potok, pa 10 koraka uzvodno. Spusti ga kraj vode, razgrnuh lišća s ulaza u zemunicu. Tu ću ga udomiti za neko vrijeme, ali kako da ga njegujem, šta ću mu kustima prinijeti? Ni za djecu nemam da se čestito nahrane. S mukom i nategom uvukoh ga u zemunicu. Pazih, što mogu bolje da mu ranu ne povrijedim. Ne oprah je kako treba. Sin bi mi mogao biti, a opet, mora mi to reći, ne usudih se da mu čakšire svučem, no ga onako ubacih pod zemlju, pa kako mu bude. Što bi njegovo, bombe, kapu, onu kratku pušku, levor, sve nabrzo zakopah više zemunice. I opet pohitah njemu. Pokušah da mu kapljicu mlijeka na silu ulijem u grkljan. On se prenu, oči mu slabašno sinuše u mraku. Mama, jesam li nogu uganuo? Samo to reče i opet padne u neznan. Kako da mu pružim ruku pomoći, ja kukala. Potegnu za uši Zara, starijeg sinčića, potegnu ga da me bolje čuje i posluša. Potrči, zovi starca Daosava, reci Savna te zove i reci ako ikad misli da pomogne nek dođe. Starac će da dohita, znam, on umije da namjesti slomljenu kost i blagove da privije i da načini maz za uboj. Sjedoh niže zemunice i tiho zatužah da me ne čuje mlađi sin. Eno ga vrzma se oko grmenja, bojim se da ga zmija ne ujede. I ovo odlomak iz romana Mrtvo duboko, možda najčitanijeg dijela za odrasle, da kažemo, Čeda Vukovića. A zašto bi trebalo da ga se češće prisjećamo, objasnit će nam i profesor dr. Vladimir Vojinović. Izvolite. Hvala, drage prijateljice, dragi prijatelji, zadovoljstvo je veliko biti u ovom društvu, valjda to ne treba ni napominjati posebno i zadovoljstvo je pred ovoliko omladine govoriti o Čedu Vukoviću, koji je pisao za djecu i mladinu. Dakle, u decembru 15. godine došao sam na radno mjesto na Fakultet za crnogorski jezik koji je bio u Danilovoj ulici, odnosno Vladike Danila. I tamo me zatekao jedan poklon. U koverti. Ja koverte, kad dobijam poklone u kovertama, otvaram pred koleginicama i kolegama. I to je bio zapravo ovaj poklon. Dvoknjižje, drugu sam knjigu ostavio doma, da vas ne opterećujem sad i time. A u posveti je pisalo sljedeće. Porodici Vlada Vojinovića, kao tata moj da vam poklanjam za vaše kćerke, za lektiru na čitanje.
Jasna Čedo Vuković. E pa vjerujte da je ovo bio, bez obzira na to što sad možda zloupotrebljavam neke trenutke lirske intimnosti u tokom ispisivanja posveta, bio je to trenutak koji je bio od posebne vrijednosti za meni i moju porodicu i naravno da sam već testirao Vukovićevu prozu za djecu pred svojom djecom. Čime je to rezultiralo? Dakle, nekoliko dana kasnije jedna od dvije šćeri je pitala može li tu knjigu da ponese u školu. Nijesam pitao zašto, ali sam naravno dozvolio. I onda smo na supruga i ja na prvom kanalu javnog servisa u jutarnjem programu gledali prilog u kome moja šćer pokazuje tu knjigu auditoriju. Dakle, o čemu ovaj subjektivizam? Mislim da ne postoji crnogorske familije koja u nekoliko generacija nije uživala u djelima Čeda Vukovića. Porodica Vojinović uživala i uživa, dakle, kroz 3 generacije. Čitali smo književnost za djecu i omladinu, čitali Vukovićeve romane za odrasle. Mi neki, to jest ovi iz srednje generacije, čak imaju priliku da progovore javno o tome ili da jednom godišnje, obično to bude u maju, eto još simbolike, govori svojim studentima o vrijednostima knjiga Čeda Vukovića. Valjda zato nema kuće u Crnoj Gori koja nema makar jednu knjigu Čeda Vukovića. Valjda je to jedan od najuticajnijih crnogorskih pisaca. Uopšte posmatrajući našu književnu scenu druge polovine 20. vijeka ili cijelog 20. vijeka. Čuli smo i drago mi je jako da sam čuo ovaj prilog i zamolit ću javno koleginicu Nelu, pošto prvi put gledam taj prilog, da ovaj izuzetan zapis, biser, dakle i s aspekta naracije i sa aspekta svjedočenja samog aktera toga vremena, pa na kraju krajeva i sa aspekta ars poetičkoga, zamolit ću Nelu da obezbijedi ovaj snimak, da to predstavim i svojim studentima na jednom od predavanja. Uskoro ćemo govoriti o Čedu Vukoviću upravo na predavanju u okviru crnogorske književnosti 20. vijeka, baš na Cetinju, baš na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost. Kažem, čuli smo u tom prilogu koliko je značilo to Čedu Vukoviću što je on ponikao u međuratnom periodu. Nikome ovdje ne treba posebno objašnjavati kakav je to bio period za Crnu Goru, koliko smo stradali kao zemlja, koliko je obespravljena, koliko je izmučena ta jadnica Crna Gora između 2 svjetska rata i da nije bilo ovih književnika, da nije bilo ove stvaralačke energije koja je uglavnom bila na poziciji ljevice. Čuli smo da je Čedo Vuković sudjelovao u narodnooslobodilačkoj borbi, da je kasnije obnašao u poslijeratnoj Jugoslaviji neke vrlo važne funkcije u kulturi i prosvjeti. Dakle, da nije bilo te generacije, teško da bi se zaiskrila iskra 13. jula, u to sam posve siguran. Znate, oni su djelovali kako su djelovali, sačuvali su luču crnogorskog suvereniteta, nezavisnosti kroz svoje djela. I ako analizirate međuratne knjige, odnosno romane, poeme, pjesme, drame, vidjet ćete da nema djela koje je nastalo između 2 svjetska rata, da nema nešto od te luče, da ne nosi makar tračak te svjetlosti. I Čedo Vuković je ponikao i kažem, evo, i on sam posvjedočio je i meni, a da nijesam zato na ovaj način dosad čuo koliko mu je taj period bio bitan. Obnova Crne Gore, i o tom je nešto rekao. Pazite, mi smo nedavno na Fokalizatoru, odnosno portalu Fokalizator objavili feljton koji govori iscrpno i do detalja o tome što se dešavalo sa crnogorskim naučnim i kulturnim institucijama nakon Drugog svjetskog rata. Kako smo krenuli u osnivanje kao država pod patronatom tada savezne države, kako su ta sredstva koja su bila određena za pokretanje naučnih i visokoškolskih institucija u Crnoj Gori trošena. Dakle, jasno je da nakon ovog perioda kojem smo svjedočili, možemo da zaključimo da su ta sredstva bila uludo potrošena, ali inicijalni taj zamah nije kretao bez ovakvih ljudi. Skoro u svim matičarskim komisijama, u svim inicijalnim odborima možete pronaći ime Čeda Vukovića. Dakle, da sad ne pomislimo da ja vezujem Čeda Vukovića za ovaj neuspjeh. Znamo šta je uticalo na neuspjeh.
a znamo ko je svim silama činio da to bude drugačije. Čedo Vuković i njegovi drugovi drugarice. I to treba uvijek podvući. Stvaranje koje je u to vrijeme bilo prozor u svijet, dakle, vrlo zanimljivo. Jedan od rijetkih, ako ne i najbolji prozor u svijet iz Crne Gore bio je časopis Stvaranje. U mnogome orijentisan spram onoga što je htio i zamišljao sam Čedo Vuković. Udruženje književnika. Pa sve te institucije nastajale su uz energiju ovakvih ljudi i Čeda Vukovića kao takvog. Pa sjetimo se kraja 80-ih kad je došlo, odnosno početka 90-ih, kad je došlo do raspada udruženja književnika. Ko je stao na drugu stranu, a protiv ratnog ludila koje je krenulo da talasa po ovim prostorima. Opet Čedo Vuković i njegova družina. I tako dalje, i tako dalje. Najveću popularnost Čedo Vuković je stekao kao, ipak to moram reći, kao autor knjiga za djecu i omladinu i nije slučajno što je koleginica Sofija tako koncizno, precizno i detaljno govorila o tome. Ipak je on ušao u školske programe, u čitanke i svi mi smo se najprije upoznali sa Čedom Vukovićem kao piscem za djecu i omladinu. Nezaboravne knjige o kojima je govorila koleginica. Tim lavlje srce ili svemoćno oko govore o tome, ali dozvolite da malo prečeram, jer smo mi Crnogorci skloni prečerivanju. Odnos Čedov prema jeziku, a čuli smo ga kako je i usmeno zborio, kao da čita, govori naizust, a koristi neke riječi koje ja, recimo, neke od ovih sam prvi put čuo koje on upotrijebi. Da ne govorimo o tome koliko je moćan njegov jezik kad ga čitamo. Kakav je to jezik? To su, pretpostavljam, ne samo upamćene riječi kako je on sam svjedoči u ovom prilogu, već i riječi koje je sam iskovao, kovanice. Pa kad imate u vidu odnos njegov prema jeziku i odnos prema djeci, onda, a to je ovo prečerivanje na kom insistiram, možemo da zaključimo da je Čedo Vuković svojevrsni crnogorski Tolkien. Dakle, otud velika popularnost Čeda Vukovića. Ništa manje značajna literatura za odrasle. Čuli smo, pomenule su obje koleginice, njegove najznačajnije knjige, romane prije svih. Ja sam, ili mene najviše dojmio njegov roman Mrtvo duboko. Možda je nevolja Čeda Vukovića i njegove poetike bila što se pojavio u isto vrijeme kad i Mihajlo Lavić. Po svemu najznačajniji crnogorski autor druge polovine 20. vijeka, najznačajniji pripovjedač. I pojavljuju se u isto vrijeme. I pazite, slična tematika. Sjetimo se Lada Tajevića, njegovih razgovora sa samim sobom, alter ego, udvajanja, domišljanja o tome je li ta revolucija baš trebala tako da se odvija, je li ona pozitivna u svemu, etc., etc. Dakle, pomalo sliči ta tematika i pretpostavimo da zbog te, ajmo reći, tematske srodnosti pa i generacijske bliskosti ipak u drugi plan pada Čedo Vuković. Međutim, ono što je također i u prilogu akcentovano, a što želim da naglasim i što nije manje značajno u odnosu na sve ovo što je Čedo Vuković radio, jeste njegov odnos prema crnogorskoj tradiciji. Prema crnogorskom jeziku, ne samo tako što je kovao riječ ili se sjećao zaboravljenih riječi, rećemo nešto i o epizodi baš u ovoj kući, kad je formiran onaj savjet za standardizaciju crnogorskog jezika, već prema tradiciji uopšte. Pazite koliko je on bio zadivljen Svetim Petrom, odnosno vladikom Petrom, prvim Petrovićem Njegošem, kad je on uspio toliki roman da napiše o njemu. Mislim da se nije pojavila građa slično tome. Neko je zapisao rečenice s vodovi, da, koji su podražavali stil poslanica Petra I. Do te mjere je pronikao bio u jezik Petra I. Znate kako? Veliki pisci se upravo ogledaju u tome. Sjetimo se ko je dopjevao Osmana. Ko je mogao dopjevati Ivana Gundulića. Samo veliki pjesnik, možda i veći od samog autora. Dakle, Čedo Vuković je veliki književnik. On je uspio da donese veliku priču o Petru I. I u fokusu je kletva. Znamo što je činio Petar I
kletvom, kako je pokušavao, kako se borio da iskorijeni krvnu osvetu, što je sve činio ne bi li utulio tu našu karakteristiku, tu pošast koja je nosila mnoge živote u Crnoj Gori, i onda se oslanjao na moć riječi, na magijska svojstva riječi. Vraćam se dakle na onu priču o Tolkienu, čovjeku koji je uspio da izatka sopstveni jezik. Ni posljednjih dana Čedo Vuković, posljednjih dana svog života, nije mirovao u nastojanju da očuva, održi Crnu Goru. Sjećam se dobro moje kolege i koleginice koji su učestvovali u standardizaciji crnogorskog jezika. Ja sam to posmatrao sa strane kao tadašnji novinar Nezavisnog dnevnika vijesti. Govorili su mi o tome s kolikim žarom je Čedo Vuković podržavao projekat standardizovanja crnogorskog jezika. Kao malo ko je znao da je to neophodno Crnoj Gori, da je to neophodno našoj kulturi, našoj tradiciji i našoj savremenosti. Zajedno sa Brankom Banjevićem, sa Mirkom Kovačem, sa Zubdijom Hodžićem predstavljao je taj literarni književni segment Savjeta za standardizaciju koji u ključnim trenucima donosio sudove o crnogorskom jeziku kao autohtonome i crnogorskom jeziku kao nečemu na što Crnogorci imaju neotuđivo pravo. To su bili, ajmo reći, posljednji ili među posljednjim društvenim poduhvatima Čeda Vukovića koji je stao iza Crne Gore svim svojim bićem. Dakle, ne znam previše intelektualaca, nedavno smo naravno govorili na Cetinju i o Branku Banjeviću koji nam svima nedostaje. Kažem, ne znam previše intelektualaca koji su toliko bespoštedno, toliko koncizno, dostojanstveno, utemeljeno, naučno utemeljeno prije svega, pa ako hoćete i emotivno, stajali uz Crnu Goru. I zato bih zahvalio i Matici što ipak čuva sjećanje na takve ljude, odnosno takvog čovjeka. Hvala vam na pažnju. I vas da bježah od ljudi među knjige u saznavanje i plaši ih se glasne riječi. Uzvik izvire iz tame, iz krvi. Zapisao je Vuković u romanu Rijeka. U neke od njegovih knjiga i sami smo bježali, ponekad nesvjesno, a ponekad s namjerom da iz njih crpimo najviše moguće dok ne spoznamo sve ono što nam nije bilo nadohvat u određenom trenutku. Hvala vam u ime Matice Crnogorske što ste s nama proveli posljednji sat posvećen životu i stvaralaštvu Čeda Vukovića. Laku noć.